Uma sifunda izwi likaNkulunkulu siyakuthola kabanzi ukuthi uNkulunkulu wamupha uJesu thina njengoba besiyizimvu initially zikaNkulunkulu, kodwa nakakhuleka uJesu uthi laba bangabakho kodwa wena songiphile bangabami. Okusho ukuthi uJesu legunya lokuthi abe ngumelusi wethu ulitholile, walithola mhla esifele esiphambanweni, mhla akudela konke ngenxa yethu. Njengoba lisho izwi ukuthi uyasho yena ezwini lakhe ukuthi mina ngakudela ukuphila kwami, ngakudelela izimvu zami. Okusho ukuthi uJesu Kristu uyakudela ukuphila ngenxa yethu, wakudela ukuphila ngenxa yethu. Yes, siyazi-ke ukuthi akekho namandla okubulala uJesu, kodwa wakudela ukuphila yena ngokwakhe, njengoba azi ukuthi unamandla okuphinda akuthabathe futhi aphinde akuthathe. Njengoba sazi ukuthi uNkulunkulu Baba wamvusa kwabafileyo, manje sesikhonza uJesu ophilayo, sesikhonza uJesu oyisango esithi masingena ngaye sithole idlelo, sifumane ukuphila kwaphakade ngokukholwa nje kuJesu Kristu. Ngokukholwa nje kuJesu Kristu siyakuphimisela ngomlomo, sivume ngomlomo ukuthi uyinkosi. Sikholwe ngenhliziyo ukuthi uBaba wamvusa kwabafileyo. Siyakholwa kuJesu Kristu kube ukuphila okuphakade. Lo okholwa endodaneni unokuphila okuphakade, lo ongakholwa endodaneni akanako ukuphila okuphakade. Ngiyabonga ithuba eningipha lona. Ngiyathemba sizochubeka sifundisane kabanzi, kodwa nje imessage yanamuhla inayo ukuthi kholwa kuJesu.